inkuru ivugwa muri Uvira. Amakuru aravuga ko intare za Sarambwe zarashe drone y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni drone yari iri kuri misiyo ikomeye cyane, dore ko ngo yerekezaga mu cyerekezo cya Minembwe. Amakuru aturuka mu gice cya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu ijoro ryarerekeye no kuvuga ijoro ryo kuwa 12 Kanama muri uyu mwaka rishyira kuri wa 12 Kanama muri uyu mwaka, abarwanyi b'intare za Sarambwe barashe indege itagira umupilote izwi nka drone, bivugwa ko yari mu butasi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Amakuru yo muri ako gace aravuga ko iyo drone yagaragaye mu kirere cya Uvira, ikaba yarashwe ubwo yavugwaga ko yari mu rugendo rwerekeza mu cyerekezo cya Minembwe musozi ya Plateau ya Uvira. Nabwo kugeza ubu ngubu ibyi drone hari hagira ikindi kitangazwaho usibye kuvuga ko n'ubundi yari iri mu bikorwa by'ubutasi, ariko ikaba yari yamaze guhanurwa. Shuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere n'undi dukomeje n'aya makuru twerekeze no mu yindi nkuru ihari kandi ikomeye cyane. Munyemerere twerekeze mu mpinduka ko bijyanye n'izi mpunzi. Izi mpunzi z'abanyekongo ziherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ko mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zihanganye n'igihe kirekire cyo gutegereza aho zitura. Hakaba hari icyizere gishya rero cyamaze kugera muri izi mpunzi nk'inkuru nshya kandi y'akanyamuneza, aho n'ubundi bamwe bivuga ko bamaze kubona ibihugu bigomba kubakira. Amakuru akaba avuga yuko igihugu cya Canada cyatangiye gukomeza gahunda yo kwakira no gutuza mu gihugu cyabo bamwe mu mpunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi nyuma y'igihe kinini gahunda zo kwimurira impunzi mu bindi bihugu zari zitarasobanuka neza. Abamaze kuzuza ibisabwa byose mu buryo bw'amategeko no mu miyoborere y'inyandiko nibo batangiye kubona amahirwe yo kuva mu Burundi berekeza muri Canada, aho bagiye gutangira ubuzima bushya. Ibi ni inkuru itanga icyizere ku miryango yari imaze igihe itazi neza igihe izava mu nkambi cyangwa aho izerekeza. Ku mpunzi zimaze imyaka ziba mu buzima bw'ubuhunzi, kwimurirwa mu kindi gihugu bishobora kuba intambwe ikomeye yo kubona ubuzima bufite ituze, amashuri ku bana ndetse n'amahirwe yo kongera kubaka ejo hazaza. Canada yari isanzwe iri mu bihugu by'ingenzi byakira impunzi z'abanyekongo ziba mu Burundi, ikaba yarakurikiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mubare w'impunzi zagiye zakira binyuze muri gahunda zo kwimura impunzi zimurirwa mu bindi ibihugu. Ariko ko ibintu bimeze ubu biratandukanye ku mpunzi bitewe n'igihugu dosiye zabo zari zerekejwemo. Ku bantu bari barategereje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo kiracyari gutegereza aho n'ubundi ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yindi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere twerekeze no muri ya nkuru n'abasezeranyije ndibuze kubagezaho igaruka ko perezida abagera ku 10 bakatiwe urwo gupfa. Kugeza ubu iyi ni inkuru ikomeye cyane, reka munyemerere tuyanzikire kuri uyu mugabo. Kimwe mu byerekana ubuhangange bwa perezida nk'uwa Amerika cyangwa ibindi bihugu no budahangarwa bahabwa n'itegeko nshinga n'andi mategeko butuma abataryozwa ibikorwa bigize ibyaha igihe bari ku butegetsi. Ku bihugu bimwe iyo uwari perezida avuye ku butegetsi byose birahinduka bikaba
gufatwa ak'umuhigi n'umuhigo. Muri iyi nkuru rero ni munyemerere tugaruke muri aba perezida abagiye bakatirwa urwo gupfa bakiri ba perezida. Uyu wa mbere twa Bashar al-Assad, uyu nguyu no mu minsi mike twamugarutseho. Bashar al-Assad yabaye perezida wa Syria kuva mu mwaka wa 2000 kugeza 2024, akaba yarakatiwe igihano cy'urupfu adahari n'urukiko rwa Damascus ku wa 11 Kanama muri uyu mwaka. Ni ku munsi w'ejo urukiko rwamuhamije ubwicanyi, iyicarubozo n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu ntambara ya Syria yamaze hafi imyaka 14. Murumuna we Maha al-Assad nawe yakatiwe igihano cy'urupfu adahari. Undi tugezeho wa kabiri yitwa Bwana Joseph Kabila Kabange. Abantu mudukurikira uyu muramuzi cyane, uyu yabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2019. Urukiko rwa gisirikare Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamukatiye igihano cy'urupfu adahari kuwa 30 Nzeri mu mwaka ushize 2025. Yamejwe ibyaha by'ubugambanyi n'ibyibasiye inyokomuntu, ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyicarubozo ndetse no guteza imvururu zo guhirika ubutegetsi. Yashinjwe kandi gushyigikira umutwe yashinzwe gushyigikira abarwanyi b'intare za Sarambwe mu burasirazuba bwa Kongo abaniho abaherereye. Reka dukomeje n'aya makuru twerekeze, turi gukubita tubangura ariko ntago byambuza kukwibutsa ko nkeneye like yawe. Like ndayikeneye, inyemerera unkubitireho, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uze kunkorera subscribe. Ndanashimira cyane abantu b'imfura cyane mwamaze guterekaho subscribe zanyu hano ku Ibendera TV, byo ni ibintu by'agaciro gakomeye. Dukubita tubangura rero n'aya makuru mwamubonye umumama w'umurakare twamaze guterekaho yitwa Sheikh Hasina. Uyu Sheikh Hasina yabaye minisitiri w'intebe wa Bangladesh, akatirwa igihano cy'urupfu adahari kwa 17 Ugushyingo mwaka ushize. Yahamijwe ibyaha byibasiye inyokomuntu bifitanye isano n'uburyo ubutegetsi bwe bwakoresheje imbaraga mu guhangana n'imyigaragambyo y'abanyeshuri yo mwaka wa 2024. Yahungiye mu Buhinde avuga ko urubanza rwe rushingiye ku mpamvu za politiki. Dukomeje n'uru rutonde twabateguriye hano, ni munyemerere dukomereze kuri uyu mugabo yitwa Pervez Musharraf. Musharraf yabaye perezida wa Pakistan kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2008, akatirwa igihano cy'urupfu ku wa 17 Ukuboza mu mwaka wa 2019 adahari nyuma igihano giteshwa agaciro. Urubanza rwari rushingiye ku bugambanyi bukomeye nyuma y'icyemezo cye cyo mwaka wa 2007 cyo guhagarika itegeko nshinga no gushyiraho ibihe bidasanzwe. Muri Mutarama mu mwaka wa 2020 urukiko rukuru rwa Lahore rwavuze ko uburyo urubanza rwaburanishijwemo bunyuranije n'itegeko nshinga maze rutesha agaciro igihano cy'urupfu. Musharraf akaba yarapfiriye i Dubai mu mwaka wa 2023. Abenshi muri aba ngaba abakunze gukatirwa iki gihano cy'urupfu ariko abikaza kurangira bapfiriye mu buhungiro. Reka adukubita tubangura turebe n'uyu mugabo rero yitwa Mengistu Haile Mariam. Mengistu yategetse Ethiopia kuva mu 1977 kugeza mu 1991 mu gihe cy'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Derge bwahiritse umwami w'abami Haile Selassie. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2008 yakatiwe adahari igihano cy'urupfu. Yahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu byakozwe ku butegetsi bwe. Yari yarahungiye muri Zimbabwe.
undi twareba kandi ntekereza ko abantu benshi muzi n'uyu murakare yitwa Saddam Hussein. Saddam Hussein yabaye perezida wa Iraq kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka w'2003, kuva ku itariki 5 Ugushyingo mu mwaka w'2006 yakatiwe igihano cy'urupfu. Yahamijwe ibyaha byibasiye nyokomuntu bifitanye isano n'ubwicanyi bwabereye Dujaire ni mu 1982. aba baturage 148 baba Shia bishwe nyuma yo kugerageza umugambi wo kumwica. Ubujurire bwe bwaranzwe maze Saddam yicwa anyonzwe kuwa 30 Ukuboza mu mwaka w'2006. uyu akaba ari umwe muri babandi twavuze. Uyu niwe kugeza ubu tumaze kubona iki gihano yagikatiwe ndetse kigashyirwa ano mu bikorwa. Undi rero twagarukaho uyu mugabo yitwa Zulkifari Ali Bhutto. Uyu Bhutto yabaye minisitiri w'intebe wa Pakistan kuva mu 1973 kugeza mu 1977. yamaze imyaka 4 ku butegetsi. yakatiwe igihano cy'urupfu kwa 18 Werurwe mu mwaka w'1978 nyuma yo guhamwa n'uruhare mu bwicanyi bwakorewe umunyapolitiki Muhammad Ahmed Kasuri. Bhutto yamanitswe ku itariki 4 Mata mu 1979. uyu nawe yaramanitswe. igihano yakatiwe nawe cyaje gushyirwa mu bikorwa. Undi rero twababwira n'uyu mukambwe yitwa Nicolas Ceausescu. uyu yabaye perezida wa Romania kuva mu 1974 kugeza mu 1989. we n'umugore we Elena bakatiwe igihano cy'urupfu kuwa 25 Ukuboza mwaka wa 1989 nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage yakuyeho ubutegetsi bwe mu Ukuboza mu 1989. baburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rwihariye bakamwa n'ibyaha birimo jenoside n'ibyaha byo kugambanira igihugu. bishwe barashwe uwo munsi bakimara gukatirwa. Reka nkubwire n'ubundi rero kubera yuko urutonde rurakomeje. uyu yitwa Francisco Macias Nguema yayoboye Equatorial Guinea kuva mu 1968 kugeza mu 1979. ahabwa igihano cy'urupfu kuwa 29 Nzeri mu 1979. yahiritswe ku butegetsi na mwishywa we Teodoro Obiang mu 1979. nyuma yaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare ku byaha birimo jenoside, ubwicanyi, kunyereza umutungo, guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubugambanyi. Kwa 29 Nzeri mu 1979 urukiko rwakatiye Macias Nguema igihano cy'urupfu. we n'abandi bantu 6 baburanaga hamwe bishwe barashwe n'abasirikare uwo munsi. undi nabagezaho ari nawe wa nyuma n'uyu yitwa Jean Bederi Bokassa. Jean Bederi Bokassa yayoboye Repubulika ya Centrafrique mu gihe kirenga y'imyaka 10 mbere yo kwahirikwa ku butegetsi mu 1979. yabaye perezida nyuma yiyita umwami w'abami. yahawe igihano cy'urupfu muri Kamena mu 1987 cyahinduwe igifungo cya burundu. urukiko rwamuhamije uruhare mu bwicanyi bw'abantu barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, harimo abanyeshuri bishwe nyuma yo kwigaragambya banga imyambaro y'amashuri ya leta yari yashyizeho. kugeza ubu ngubu rero ngo urwo rutonde rw'abakatiwe igihano cy'urupfu
ba perezida bagera ku 10 bose ngira ngo abo ibihano byagiye bishyirwa mu bikorwa mwababonye abagiye bapfira hanze mwabumvishe. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mwari kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere abe no kuri iyi nkuru twerekereza ko ku musozo. Hanyuma mwese ndabashimiye cyane mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza, mwese mugire umugoroba mwiza.